Zrinka, se čujemo? Halo, čujemo se. Dobar dan, pozdrav iz velikog trgovišća sa seta Šta će Selo Reć. Treba se pobrinuti za to, a ne da dođe beba pa da onda ne znam s njom raditi kako treba. Dobro je bilo. Ok, idemo. Opet posao, pa ne gleda se djelo. Evo Elena. Tako je, dragi Sandro, Filip će sjest na ovu stranu. Kasnimo 2 ure. Ja vas prosim, idemo snimat. Lidija, stani! Lidija, stani! Dragi moji, drage moje, meni je ovo kupljeno. Ica vred! To je to, snimali smo film, ajmo doma.